Ucio ni uhoro mwega thengio muno githina mbere kwirorera Inoro TV. Njoroge wa Githiji ni akorwo arikia mena ndagitari Anne Kamunge na kiuma githomo kiega muno kia ugima wa mwiri. O ringi haria hothe uri thini wa Jamhuri ona nja wa Jamhuri amukira ngeithi kuma gwika maua Kang'ethe tukiingira ikereka ria gutiria tafarire no ya Inoro rucini. Uyu ni memerekia murihire ni kambuni ya Dhahabu Land Limited na mokite gutwenderia migunda. Mokite nigetha tugie na uikaro na tugie na gwa kurima. Na njira nguhi Dhahabu Land Limited mokite gutwethera kihonia kia mathina meri hari mathina matatu maria mundu akoragwo namo. Thina wa mbere ukoragwo irio, thina wa keri ni uikaro, thina wa gatatu ni gia kwihumba. Wano niguo horo wa mugunda ukamenya ni wona irio na ni wona uikaro. Thini wa studio wa Kang'ethe na gikeno akiamukira Terry Maina. Terry Maina ni afidha kuma kwa kambuni ya Dhahabu Land Limited. Na baito SMS ni 22488 ya kawaru ikihoro thani producer message Ronald Mianirire. Terry Maina, good morning. How are you? Good morning, sir. How are you? Kwega muno roshine. Kwega feel. Yotire na you look good. Thank you. I feel good too. It's good to see you. Looking good too. Nego thegio. Kohana atia. Kwega muno. Nidakena ni uko de haha once again. Nego. Na nithegio ni utunyita ugeni. Karibu sana. Na kuria nyumite turiega feel. Nyumite kuria kwa Dhahabu Land Limited ogwa akorwo agweta. Na ndauma mwena wa Ruiru. Na ndatumwo na ngeithi nyingi muno. Na majira ni uraruta wira mwega. No kinyire oho. Neguo. Na Inoro iture. Amen. Asante sana. Kariganirwo ni ndatumwo ni customer umwe. Etagwo Jane Njoroge. Jane Njoroge. Kana nyina Sami. Nyina Sami arenda atia? Nyina Sami ni murata waku muno. Na ni mundu ukoretwo agikwirorera muno. Thegio. Kuma haha Zimmerman. Arakorirwo thamira Kimbo. Na nyina Sami ajira tiga niwe. Ndagiri na migunda iyo na yoyothe. Aya. So she really appreciates. Na ajira ni aroka kugurira nisi yake. Gitakiheo kia birthday. Neguo. Na ni tondu waku. Ngwire ni wega muno. Neguo. Na mwako korwo wa kirathimo. Asante. Na kiageithike orege nyina Sami kuma haria mugutha. Neguo. Kimbo. Asante thegio muno Terry Maina ngeithi ndamukira wa Sami thegio ni guthikiriria na ukagia na handu ungita haku. Uhoro ucio ukoragwo mwega muno. Otherwise kuria gwa Dhahabu Land Limited Terry Maina ndugikoragwo wiika. Mukoragwo hina angi kuu uguo. Kwina urugamiriri mwega muno. Twabirirwo ni chairman witu witagwo Mr. Joseph Chege. Twako twina managing director witu witagwo Mr. Peter Kamau na aruti angi a wira aingi muno. Kuria wabici ya Ruiru, kwina wabici ya Thika, kwina mwena wa Malindi, na tukoragwo twi in the digital space. Uguo na kuria digital marketing ni ukora kwina andu magugutungatira. Na kambuni ya Dhahabu Land Limited uguo wambiriria na kuga ni kambuni ya wigithia wa migunda. Na ti hindi twambiriria kuigithia. Turathie mwaka wa kenda. Na ungiigwa tuthiete karugendo kaure ni kumaanisha turi andu mageretio na nima tugeka ni tulanite maundu maingi. Uguo turoka ukurehera maundu maria tuthimite ona ithu tukora ni maundu mega. Twina expertise na twina githomo kiiganu. Kwa miaka ino kenda ri Terry Maina Dhahabu Land Limited ugiuga cenjetie andu na njire hana atia, cenjetie society itu na njire hana atia, ikinyukitie makinya mariku? Ni kinyukitie makinya maingi muno gugeto manini. Undu wa mbere ni kucenjia miturire. Na miturire cenjetio atia? Kuona mundu utari wakorwo wina mugunda kana wina nginya mwihoko no akore na mugunda ri akagia mugunda na to mugunda na affordable prices. To ya manga na medagia migunda na CSR program itu. Uguo ni kuhe andu irio, kuko tukimarihira cukuru, uguo tukimateithia aria me less fortunate kumakira the mahota kugura migunda. Makiria mogu twina mbeu njithi iria turutaga nayo wira, tugakorwo tukiona andu to kwagana turagana kana twi guku mtaani no kunegena turanegena. Twina andu at least meshiria maoni nyingi nini ni close to 20,000 title deeds. Title yake irathoma ritwa riake. Una project limited dire daigwa mugeshuko dire dona message ijoru dire daigwa mundu ukonegana igoro ryanyu na no turathi na mbere kwage nigetha andu othe makome na ngumo kwa ofisi yanyu ikoragwo Victor wasoka ku 4th floor
opposite Family Bank ungenda guhurira thimu twina namba cia thimu ungihura na no uthie WhatsApp utwandikire message no uthie hari social media platforms at Dhahabuland Limited na namba ya thimu ni 0707 177 177 0707 177 177 mundu wina kiuria o giothe kigie wigithia no utuhurire thimu no utwandikire message no utu WhatsApp na nitugukorwo tugiguteithĩrĩria na beno noyo ginya ya WhatsApp ya WhatsApp na angĩkorwo nĩ ukwenda ĩngĩ nĩ ĩno 0718 700 900 0718 700 900 no hure thimu no WhatsApp no to SMS no to SMS kana at social at Dhahabuland Limited all social media platforms. Asante. Imwe kwa imwe reke tuthie ginya kuria Matu negetha tuone mugunda wi haha wa Dhahabuland Limited na keteri atwire mugunda uthimetwo atia urigainie na ki urendio atia ta tuhende tucio theru cia mugunda wi kuria Matu twina project thaka muno na ni guku tureta Asili phase 3 gwiciria ni rona ni kundu thaka muno onawe along Thika Garissa Highway hakuhena opposite way bridge area ekugo Matu way bridge aya ijokerebecha right opposite way bridge how ni hoto ina project he mundu twire thaga mugunda hau na ni twi haha akwina he mundu ajirite ungikaigwa mugunda wi hakwina way bridge ukajira riu ndukire mucie na ungenda plot area okuona right opposite tondu hakiri na iria ci commercial tha ici project yo turario horo ayo muthenya wa umuthi ni gukwira turami launch muthenya wa umuthi project no ya Mature andu ni maikara makiuragia atiriri hihi niki Dhahabuland Limited kimukenagia na mwena wa Matu kwina maundu maingi muno mage Garissa Highway ukamenya infrastructure ni njega ugo uhoro wegie transport we sawa fifi undu ungi wa keri town area kuhiriirie muno Matu ni Thika. That is the main center. Thika ni yatuika smart city. Yatuika smart city re. Nairobi ni kuihurire. Andu magwikara ku tukurira Matu. Tukurira mwena wa Matu. Kwe tuguka. Riu agiko tukurira ku ri. Njoke nguhe 50 by 100 ya ngiri magana mana ma 50 ri. We rucio ni urehoka kweri igakwa 450,000 shillings. Acha ku akire kuhe mugunda. Igakwa makiria. Hii ni bei karibu na bure. Bei karibu na bure? Yes. Mugunda we Tamakine ya Thika Garissa Highway mugunda we hakuhi na kundu kuratwika smart city mugunda we kundu no urime kundu ungeikara na kundu ate kama uno nyume kou na njoke Nairobi o muthenya because it is only 45 minutes kuma Thika kuma Thika kuma kou ukathika ukago it's just like an hour ugu ni handu hakuhi muno na mithiire ungenda ukoni ukwenda public transport gari ni nyingi muno ninge gutire kuraihu tere maina gutire kuraihu ko indo ninge ne kuraihu kuringithanetio nako na ne njuragia andu kiuria kiuna matire maje ne kuraihu kuringithanetie nako koko ne kundu gukuhe muno ungiaga kugura Matu to ukigurire Mandera na riu ri wathi Mandera utige kundu kwina way bridge right opposite utige ke hau na kia gike kina title deed urathinika ni kiuria thumbura ni kimeciria ugetha mugunda na ni wareherwo mugunda we na way bridge kiroko ni mundu etagwo Terry Maina na dana jikana gukwira undu ungi agikone hari project na project njega among the many projects tukoretwo tukiendia nino gitumi niki turakwenderia ina ready title deed title sheet yari title deed sheet tayari na bei ire ndirakwenderia ni hamwe na title deed niguo uguo ndirakwenderia value ya mugunda na ngakwenderia kindu ati ona rucio kana muthenya ucio ungi we mwene wagura mundu ucio ungi oke akwira ni ngwenda kuiga petrol station haha kana wende kuiga petrol station umwenderie ginya milioni 2 kana milioni 3 gwendeirie 450,000 no transfer ukamwikira nego 50 by 100 kundu tuwikirire beacons uguo nduguthie kuganga 50 ni haha na igana ni haha acha kona cio thenya ni uraciona very clear nego farafara ni nime thitima hau atena no mehutie by the way no uthie na waki agikoni uthi na wake umuthi uyu undu ucio ngi na mundu wa thitima mo connect no tiga waka kanyumba riri akama fati ka rumu igire kanyumba ga site mathi matachajite ndimu tuchajire mu to thimu iguchajirwo hau na muthenya wa Saturday kiumia Saturday no yukite which will be on date
25 twina muthenya munene muno, that is ne okay twina muthenya munene muno tugakorwo twina launching ya mugundo ucio tugakorwo twina grand opening na nigukwira atia turahingura muthenya uyu wa Saturday no ya mweri 25 niguo the Habuland Limited ikahingura Asili phase 3 kuria Matu kurigania na Weybridge na on Thika Garissa highway. Tukajigogona thaa cigana tere tukajigogona tukauma Ruiru mathaa igire ogwo igogona ritu turatanya kwambiriria 9:30 we ugoka na private means 9:30 hakikisha ni ukinyite mugunda we urenda tuthianie nawe ni thimu gutuhurira na namba ya thimu nigukunengera na tugakuhe free transport tucoke tukuhe free lunch na okari no tugakuhe maundu mangi megega na makiria mogwo ri githe ti wega kuona hari uragura nigetha wakiona topography ya kundu guku ihana atia ngikuyo anjiraga atiriri thogora ni maitho na kuhutia utonete na maitho ri wakigura atia na mundu in the diaspora ndugetigire no utume mundu oke akurorere na no tuthie kuguo wone na video 0707 177 177 eyo ni namba ya mbere ya thimu ungihura kuria the Habuland Limited cokera namba eyo 0707 177 177 kana 0718 700 900 0718 700 900 na mbere ndeketi hau nyambe nguririkani undu hau gafereri twaina project twetaga Asili twetaga Plains 1 Matu Plains 1 twamedirie ngiri magana meri umuthi uyu hau mbere umuthi mundu urendia arendia 1.2 to 1.4 million 3 years down the line tukimenderia we bridge dairy ho thaishi we bridge eho na agikowe bridge dairy ho ri na thaishi ne 450 twamenderia 200,000 na ni marendia 1.4 million ri we ungigura ri ithe ndona no thondeke besha na ukoro wina investments nyingi wenda kurima wenda guikara wenda ikoro ya speculation wina kamweke ndingigukararia tere tondu ni nyonete uria migunda ya bataga bei he murata wako wagurire ndikumonera ritwa nugo agurire broti ito Agemi mwaka wa 2005 that is 20 years ago wow na hihi we hende muthenya ucio wari na milioni 1 mwaka ucio ni ndari nayo Kamau ni atia wekire na milioni iyo imwe wari nayo ni tere ndakoragwo ngara na riu ugikatena keina rwimbo rwa mugithi ukiina mugithi Kamau umuthi mundu no endie milioni 25 hihi we thitha wa kuina mugithi ri ugigiake hatikire ndoimire nakio tama kama na twathie kwa rwimbo mugithi riu ukauga nie ni ndonire tere mena Kamau ngiaga kugura mugunda wa ngiri magana ma 50 gura umuthi uyu that is cash price undu ungiguriganirwo ni tukuheaga payment plan ati no uke urihe like 10% kana 20% ya besha ici tuguthondekere agreement na tuge ukuriha na meri 3 kana meri 6 kana kurigana na uri ithu tu ogwo mundu onoko ndwina besha ciothe ndugetigire no nduria muri tureke ngwire ni kwambiriria tambiriria wona wambiriria ku kungi ni kwahutha andu ambiriria na ngiri 50 imagine na ndukamenyokirikia kuriha ici ingi na ukena cio mugunda na tuguthondekere agreement nigetha gutio ndu ono moka hitana by the time wako kirikio title lead gako winayo riu tere we ni twaraga mundu mugunda yeni gage gutwara ona yoka Saturday tuko huko kwa shamba Saturday deko uguo no woka tene shati kundu kwina tiri mwega kundu ungioka na sandals no gikire turatu twega nigetha twagithii ndugake hunyuke muno just come dressed properly nigetha gutware all around mugunda ucio nigetha mugunda ucio by the way ni muthaka no awona ndaona video shamba nzuri kabisa nice kwina mai na kwina thitima na tamak area hau na amenities ciothe ukwenda agikoni ni ukwenda level 5 hospital eko mwena wa Matu agikoni ni ukwenda gutwara ciana cia kuthibitari oko Matu oko ni ukwenda cithie cukuru oko Matu agikoni ni ukwenda kanitha oko Matu wenda muthigiti oko Matu tamaka wetigithia niki 0707 177 na ni free side visit na nigakuheraji thengio muno tele ko ne Matu ate wenda maundu mega uthie the Habuland Limited Matu
Asili 3. Asante. Nanyuki ne derero ne kanyoni ate onakuo ne mwena kedo. Reke tuone mugoda wa Dhahabu Land Limited kure mwena wa Nanyuki na ketere atutaririe goko ne Nanyuki mwena oriko na mugoda uyu owe hakuhe na kina murawendia atia na kanona go ne muri na rere na payment plan yo watariria jegogwo ya matu na wauga kanyoni niko gakwira ndero ne kanyoni wehoke kanyoni gaka karakwira horo wa Victory Gardens Matu. Yes. Nona farafara irerorete guthi Nanyuki sorry irerorete guthi Nanyuki Keno Marua Road tugathi ginya Nanyuki town area along the equator tugakora Daraja Academy tugakora Segera Mission Hospital tarara mugudo uri ohana tugautigira 9 meters wide road acio ne customer twathiete nao kwirorera ogwo mugudo uyu dutigarite share nyingi nona ntukwirigeira tugawikirira kihingo tugekira beacons ni kundu ungigura na wake na wikare immediately mundu ni akunjuria atiriri why Nanyuki. Yes. Na ninyenda muno nigetha uki make decision yaku umenye kana tuguthie Matu kana tuguthie Nanyuki kana tuguthie Matu na Nanyuki niki uko ukigira tondona no eciere na ni moete ta ucio Jane Njoroge Jane guti kundu atagurite na by the way ikaita na ithuĩ miaka 3 peke yake no ena title more than 16 ena title leads more than 16 acio ni agira courtesy of Kamau wene watuma agetaito makiria ba 16 na uri haha ne mamwalimu ne athomithagia mwana mwana akakira mwalimu 25 million ucio neni ndamuonia horo wa migoda riu na broti 16 na more than 20 na more than 16 yes na no turathie ne ajira ne agurira nisi yake ogwo ona guku Nanyukire na kona gurire muratata aya kogo mundu ne aguragira mundu andu ni maguranagira we no yotaguranagira Rau kama unanyukire Nanyuki kuma guku guthie Nanyukire yes uguthie atia no tuhuthire farafara na ni twakorwo tuona farafara ino ya Keno Marua Keno Marua ni dual carriage na kuma riria yathondekirwo guthie ni nywe tene twathiana nginya mathaa 6 yathondekwo tuthiana 2.5 hours uguo ni imagine mundu cio wagurire hindi atwendagia mathaa 6 guthie ri thaici agitwe kumiendia ngiendia mbeca cigana ni mbeca nyingi twamendeirie 100,000 thaici marendia 400,000 na 400,000 na twari nawe ha o haha migodene kendio 100,000 o haha riu ne 400,000 ugithie kuina no haha gando athire kuina riu meongerekete maita 3 imagine turi o haha that is 300% njera Njoroge undu wa keri kwina air strip mwena wa Nanyuki ugu we utakwenda ku spend a lot of time farafara inire mtaderi to denda gohoro wa jamu ya gainegene agake derito no gachopa mwire okay ona Nyuki tuthie Nanyuki agereire rera-ini uthie ukiroraga andu ukimaruraga we ugu ukikenaga undu wa gatatu ni he andu mendete adventure mendaga guthi na kindu gitagwo reri tamakana uthi na reri na tugaga ni mwisho wa rami undu wa kana ni mwisho wa reri undu wa kana it is along the equator uguo rera ria kugu ni rera riega muno na andu ingi ni magucagiriria guka kuona equator that is from far and wide na nginya andu aria meguku ni ukuona mundu uma na Ikuru oka kuona Nanyuki equator na to equator peke yake aroka kuona ginya nyamu ni tondu kwina conservancies nyingi muno the big 5 ugenda guciona kama ure tamakado guthi kuraihu wathi site visit ukima site visit ukumokionaga nyamu na maundu macio mothe megie tourism hindi ciothe andu mangioka kundu ni tondu wa tourism mokaga na magatiga kundu gwakura because that is an investment opportunity na mbeca iria makurehe ni undu wigie tourism ri igatuma kundu ni gukure in value mure thimete cia cigana tena muredia atia cia ici tuthimete cia 50 by 100 that is an eighth of an acre na ninyonete mundu aroka kwera ni ngwenda cia igire kana gwenda nuthu eka kana gwenda eka ngima na that is an eighth of an acre 50 by 100 turakwenderia 230 title deed inclusive mundu ria ukwenda kugura on cash offer na ungikenda tutwarane o kahora ri twi haha nigetha tuteithanie ni mugutwarana twanakorwo twina andu a ikundi magatwira he ithu tuthiaga gikundi o wiki tuthiaga o mweri no twage kuona mbeca ici hamwe uguka deposit turikanire na twandikanire nigetha urihe o kahora no kwaria mari ukenderio tiri 200,000 mathate ri hi kuwa kiri kwendwo muno
kwa kire ko favor yo ne beijaga by the way Tell them. Tondu ni nyandagitie migunda ri haha ri na ni njuri migunda yendagio na kuu oguo ri hii bei ni mzuri kabisa mathate ni fiu na ndirakwira o tiri peke yake ndirakuhe value ya kundu kuu gwicina no wona hau nituona hena Segera Mission Hospital oguo ni kundu tayari ku developete kwina Daraja Academy, that is an international school. Agikoro andu angi ni marona no moke ma invest kundu kuu ri na mara investira andu acio me kuu oguo ri ni kumanisha ni kundu kwina potential. Kwina golf club area hau oguo andu mathia training, kwina football club area mathia guthaka, kwina football club area kuu andu mathia training na andu moka kundu kumwe matuma kugie traffic ri kundu kuu ni gukuraga na nikyo ndirakwira mundu twendeirie 400 200 rimwe thaisheredia 400 oguo nawe ungigura no ugure na wikare no ugure speculate no ugure no rime tondu by the way irio cia kuu ni ciuma wega muno na nituthia na customer site visit na makena muno rire makugura nyanya makagura itunguru makora kundu kwina wetha njega kundu kwina the second tallest mountain in Africa, that is Mount Kenya kabisa. Mundu no anyitithanie broti by the no ugure tu froti tungi tunyitane ndakwira andu maturanie gwenda ika imwe gwenda nuthuika gwenda plots igiri gwenda plots ithatu na rito ni mugaite ri ni kuga riu mundu akone oga taito ka broti kwina haria twina arrangements mundu no arutirwo taito A block na kwina haria ungirutirwo taito kamwe tondu mundu ni okaga kwira nie ndina ciana ithatu no gwenda plots cinyitanite no gwenda o mwana akore nake taito deed yake na ni gwenda kugurira my mom kana my dad tani no gwenda kugurira Mr Peter Maina my dad kure Nyahuru na my mom Mrs Helen gwenda title deed igire cikoci na maritwa tofauti na nigetha wiki oguo ri ni tugutara makiria niguo gurira baba anyu broti na mamu anyu broti imagine wa mathitukania niki andu gure emwe wa magayani niki nigetha mundu akore na kindu giake by the way ni hakoragwo hena sense of belonging na mundu nigwa gage title deed gake ukanyita gako kauga gaka ni gakwa ugacoka kamanegera kiheo kamanegera mandiko eri no kega ona magikome na tofauti o mundu akiri na gake na ni kaigananu you see nawe nduheaga andu iheo muno riu ungimanengera kiheo taru ndorete kuheana cia Dithemba ndukiheana mugunda kamu uti ndukiheana thimu na thimu ni guthukera thuka ni nguheana broti ya 230 oka tuthie na hafu ni mukundeithia tuguguteithia atia gukunengera title deed na gutwara mundu ucio urahe mugunda site visit free of charge na tuhakikishe ni twamutara kota ngihena kiria musitaga atia ti deposit discount by the way mugundo ndirakuhe guhete na discount tayari ya 230,000 ogiyuka ogure makiria ri we will not fail to agree 0707 177 0707 177 177 na bayadhi mo ya Dhahabu Land Limited kana 0718 700 900 0718 700 900 woi mai tamenya mundu ajira kama uma ndugurira utiga coka kwiro nduguranagira kama nduguranagira mugurire mushtue prove them wrong hakuna shida consider it done and you see ni hari maundu no wega kuheana iheo ingi ni ukunengera ngari dinakiuga ni unengerete no value ya mugunda ri ni ku appreciate ngari ni ku depreciate oguo uhetwo mugunda ri mundu ni akuonetie wendo munene muno na tiri no emotions ndikani rwamenya oguo hege keno kia mwanya mundu egwa agurete broti kama uhede ya investors day na nturafanga investors day next month ni gomwira date to confirm but that might be on the last Saturday, that is on 29th niturafanga investors day no hede ciothe riria turaneana title deeds tonitwita customers aitu hamwe aria matoete title deed cia iria ci wabici tukenda ukungwira na kuma update uhoro wa projects citu title deed adu manyitaga title ngona mundu ta wina thuti uguo mafifio kama ukirira ni magaigwa kaigwa wega it feels good tell no connection yeho kwaja ithio gikuyu mundu uigua gikeno yani ukaigua ni wa achieve undu na nikio rakora andu ni maraitana thakame andu ni mararwa because it's very emotional na ungenda kweheria maundu macio ri tutitige kurwa uhoro wa ka 50 by 100 karia ke haria tugure gaka ndira kwenderia 50 by 100 230,000 title deed inclusive weikarie namba cia thimu 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718
700 900 0718 700 900. Good. Reke tuguruke Malindi. Yes. Heka by the way hen hubs ciho irarimo cikendio ruraya na cina mbeca muno. Na niguko connect na gitonga kio kirenda eka 50 acres. Arenda kurima hubs ciho ina mbeca ugirima hubs ciho eka 50 ri o wiki nduriaga milioni 4 profit 4 million. Yes, migunda yanyu iko mwana uri kwa Malindi. Na wajira akwenda 50 acres. Na renda eka 50 na. Nyambe demuhakikishire ona moka mena Ana rata. cia broker. Cia broker. Ni akire ni broker. Kamau. Ushi akwenda 50 acres. Yes. Ona magiuka na arata. No tukuma satisfy. Tuthie mwena wa Malindi. Good. Na ni wakorwo wagweta uhoro wa kurima Malindi. Malindi kwirira rega muno. Malindi tondu wa mai kuria twina projects. Ni uramenya niki gifataraga nigetha kindu gikure. Nikirafatara tiri, nikirafatara riera na nikirafatara moisture kana mai. Na maundu macio mothe meko mwena wa Malindi. Na makiria moguo ri ni twikite test. Asna acres cia solar making plant. Ni test yake mwikite. Cia go test tiri tukona atiriri niki kiega kingiuma handu haha. Nigetha angikona wenda kuhanda avocado ri, angikona wenda kuhanda mananathi ri, kona wenda kuhanda itunguru na nyanya ta ingi tuhandite kana mbembe ri, ni ukorwo wina umenyo uria wagirire. Na ni tutestete na tukona ni kindu gikurite. Twagwika test. Ni tutwarite hari andu aria maratutestera tiri na makiria ma go test tugageria on dio njega muno. Itunguru iria ona cikiguithia kilo itunguru nginya 20. Goku itunguru igire ni ciganetie kuguithia kilo. Nyanya orona nyanya thaka. Aiga njo. I'm telling you. Guthakara. Otamurimi mwene. Undu ciongi. Nuriona nyanya rucine kwena imena kwena kario. Uria korago. Nyanya ina tumayo ugo rucine. Imurikitwo ni riwa. Kana icungwa mweri-ini wa muga. Kwa andu makoma mahana uguo. Ati undu ucio ngitere maina. Undu ciongi Malindi ni kundu kwega muno. On the coastal region andu aingi ni mathia muno uhoro wa tourism. Tatha ici ni njui December ni mwikite bookings nyingi muno na SGR na ndege mukenda guthie mwena wa Malindi. Ni tondu wake wenda guthie beaches tondu ni guthie gwikenera. Ni guthie kuria thika ri ni arabukire. Ni arabukire. Nyina waje kuria thika ni arabukire riri tafari ya December. Tafari ya December. Na ndio agoka nginya Malindi. Imagine wa book ithwe na ithwe. Tugagutwara free of charge. Tuhakikishe ni wewe onera ko, tuhakikishe ni wa relax na tuhakikishe ni wa familiarize na Malindi. Na uthi ugeke swimming na maundu maria magi. Brought here 50 by 100. 50 by 100 bere atuthiete hari yori. To along Salagate bypass. Ino ni bypass nene ra connect Malindi na Voi egereire Savo National Park. Oguo kugerera hau uragerera o mugunda-ini witu. 50 by 100 ri tugakwenderia ngiri 99. That is 99,000 shillings only. No tondu no wakorwo wagweta. Imagine 99,000 shillings. Kune kuheo mugunda. Ngiri igana rimwe gagucokeria change. Kama ya ngiri imwe uthie ukigivaga part of the shoulder. Ukirere samaki wa kupaka. Yes. Wakati unarudi Nairobi kutoka Malindi. Asante kweli. Yes. Kune kuheo mugunda. Jambo la pili, twi hakuhi na shukuru nene muno etagwo Weru Teachers Training College. Weru. We ni ukwenda guthondekera andu hostels. Ni ukwenda guthondeka Airbnbs. Tamaka mugunda wa 50 by 100 no wike maundu macio mothe. Ni uguthondeka apartments. Ni ndakuonia kiganda kinene muno kiretwo Global X Solar. Kina employees over 4,000. Andu acio ni makuri na ni makunywa na ni magwetha gwa wikara. Kwina opportunity njega muno. Na guku ni kuo ndirakwira uhoro wa Green City Phase 11 50 by 100 plots iria ndirakuhena 99,000 Kenyan shillings peke yake. Andu matwiraga tima. Na matwira tima ngakwira nie ona tucigutira tukiargue. No na Saturday eno ege yokete. Ningagutwara site visit. Good. Na wathie site visit wirorere wone kiria teri aranjiraga hihi nima. Na tuguthie ngikwerethagira ino niyo Global X Solar Plant, iyo niyo Baolala Center, to niyo center ira tukuhaniririe nao na maundu macio mangi mothe. Hura thimu. Tuhurire namba ino ya thimu 0707 177 177 0707 177 177. Tukirekia ri turirikani uhoro wa matu wajira matu Saturday no ya mweri 25 muna igongona inene. Turirikani uhoro ucio na ukiuge uhoro ni tugakorwo twina igongona inene muno kuria mwena wa matu kuria twina grand opening ya Asili Phase 3
kuria turakwenderia 50 by 100 plots iria she on Thika Garissa Highway right opposite we bridge ya Matu. 50 by 100 plots turakwenderia na 450,000 shillings. Eyo ne opening offer ndugetithie kou ni mwena wa Matu. Kwe mwena wa Nanyuki na tugathi mwena wa Saturday, tugathi muthenya wa Saturday 25th of October na site visit shito ciothe ni free. No uke wabici ya Ruiru, no uke wabici ya Thika, Ruiru tuharia Ruiru ndani, Greek Towers 4th floor opposite Ruiru Mabati, mwena wa Thika twe Elika Plaza 1st floor right opposite Safaricom shop. Nanyuki 50 by 100 plots na no tukakwa tugethie Saturday 230,000 shillings only. Malindi 50 by 100 plots giri 99 peke yake. Na kama uoga ni arehe mundu urenda kugura 50 acres. Eke emwe tukwenderia na 300,000 Kenyan shillings peke yake. Giri magana matatu hamwe na title na no ko ina payment plan ya cash kana okahora ukanitu utara. Asante Terry Maina. Rekia na namba ya thimu please. Namba ya thimu ne 0707 177 177 0707 177 177 kana 0718 700 900 0718 700 900 na twihaha utuhurire thimu ni tukwamukira ni tugutwara site visit uthie ukone na gucokerie gatho ni kuigithia hamwe na ithwe na gutwarana na ithwe. It is the Habuland Limited, your reliable investment partner. Asante thegi muno wacoka wafici ngeithiria chairman Joseph Chege na MD Peter Kamau na mere makinyire o hau papo hapo neguo na twa Malindi tita guku kumago. Thank you. Asante.